Nabara kablaaw para ititunggal may say tinaragsak nga oras kanal daw kada kayo amin nga awan labas. Welcome kayo manan ken thank you iti kanayo na suporta dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. At sapay la kumata di kay to mauma. Kapadasan ni Kap sa Lucia san napud na nagan tintay drama. Kamsakbay ti amin makablaaw mampay da Josephine Gabay dito Santa Ignacia Tarlac, Lenny Tolentino from Pangasinan, kan Nati Ramirez Vlog dita Hong Kong. Kastimanti ko na ni Kapsat Lucia. Dirman ng biyanang. Dahil ti akapadasan kat napasamak idinaada ni tinobyo ti anak ko ng agtrab-trabaho ija abroad. Nasingpot tinobyo na. Taamin nakidawan ti anak ko ipaay na. Kat nairanrano dakpay aging kaginundawayan min ti kinasingpot tinobyo ti anak ko. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Kaano nga rod nga agpawit ka, Carlo, honey? Intong bigatan, honey. Tadyak na nagsweldo. Sa pagtutag pawit intong bigat. O sige nga rod, ha? Urayak ti pawit mo, honey ko. Agyaman akmanan. Ay na, talagang awanan biro kakan ka. Ngamin, naparabor, man nakaawat, nasingpet, nalailo, kan nagagat anobyo. Madami kan kadagiti sapsapulak iti may sa alalaki. Wen, kasta ti kinapatag mo kanya kanobyak, Lili. Ipaay ko amin na pakaragsakam. Kantak no di ka agsapol iti kasukat ko. Ay na, awanan ti rason tapno agsapulak payla iti pangisukatakan ka. Yakon makasapul iti kaskan ka kasingpet, honey. Ay, yamanak no kasta. Alang arudan, tanay. Anda payaramidag, honey. Umawag akmanan intong bigat. Okay, honey. Bye. Kahit anyat ko na nga hilili. Agpaw ititi kwarta. Wen, ngam inton bigat ka nun. Tasaan pa'y anagsweldo. Ay, sayang. Kunak no itan ti pa nagpaw it na. Angam sana balay. Urayan talatan anak ko. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. O, ato yan ti kwartayo, nanang. Nairuwar kon ti pawit ni Carlo. Ay nay, adaman kwartatan anak ko. Angam nayo na mabasita. Adumagkang ka. Agudwata kumaa anak ko. Tanay, adumot ti kasapulak. Adu ti paggastusak. Gastadura kayo mangamin. No ikan kayo itidakkel agatan. Maibus mat adagos. 1 millionaire kayo mangamin. Ay nasa nabali at akanayon mo't ti panagpawit ni Carlo kang ka. At dagatangak nanang. Sukatak ti cellphone ko. Takayat ko, di kabarwan ang modelo. Manot balor ti gatangam aya. 100K, nanang. Anya, nagngina mo daytan. Yag mo nga rog ta pagsukatam a cellphone mo ataw sarag. Ay saan Adda pang tidak dito'y nanang. Asinaw ni Alfay? Ada mo cellphone nan? Saan? Jacob sat na. Taawan ka no cellphone na. Kaasimot. Sapay agis eskwela. Magpasugno daksan. Ado mo tuntit. Itad mo iti pamilya ni Alfay ngam siyak nga inam. Saan mo't? Italaang maninday to'y. Tani, kaasimot Jacob sat ni Alfie. Nalangarod. Ngaminton maminsan. Siyakton nga inam ti prioritem. Wen ka di. Danag yun aya. Welcome to Jenna Almoite Drama. Hello, nanang. Kumusta kayon? Hello, Carlo, anak ko. Kastoy agtarangkaso Anya, agpa-check up kayo Naibustay kwartayo na ya. Ay, kwa. Basitan tinagbati anak ko. Tainutang ni uncle mo. Tanagpakpaka si apabulutak. Tada emergency apaggastusan na. Anya, di awan paggatang yun iti agas yaw. Awanan na anak ko. Ngam okay laang. Agimbagak tulat ta. Sapay na ipawit kundi sweldo ka ni Lili. Jak makarwarita, ta bisyak nanang. Jak makapawit. No kaya tiyo, mapan kayo di balay dalili, taikan na kayo ti kwartayo. Ay, saanon? Kababain. Basta mapan kayo, nanang. Mangkita kayo ni ti kuyugan nyo. Awagak ni Lili, taikan na kayo ti kwartayo. Di kayo nagkadkad. Agungat no di kayo agpa-check up, nanang.
Apay anak kami suot ka, Lilay. Hay, imawag ni Carlo nanang. Umay kano jay inana ita dito'y balay. Anya, apay kanungay. Umay kano dumawat iti kwarta. Sapay nagastos kunti impawit ni Carlo. At dapay kwartayo din ha. At dapay mo na batay. Pabuludan dakman pa'y nga rod. Uray 2,000 lang ang nanang. So katakto no agpawit manan ni Carlo. Nagdakkel mo ta 2,000? Sa nga ribo lang, mabalinan. 2,000, tapno awan maibagbagada. Agpa-check up ka no. Agkaanusan na nga min tagpilay jay public Tapno basitlat bayadan na. Basta ikanta yun iti 2,000. 5,000 ti ibagbaga ni Carlo nga ited ko. Ngam awan kwarta ko. Malangarod, mabitlaang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Naimbag nga oras mo, abalayan. Umay kami man. Nay, adda kayaw. Ala, sumrak kayaw, abalayan. Kadwak to'y kaanakak, nilani. Ta medyo marigatanak no awan kadwak. Kauwan awan problema, abalayan. Naimbag nga oras yun, Nana. Kastama at balasang kaw. Ala, agtugaw kayaw. Agyaman kami, abalayan. Anyat kayat yung merienda nga, abalayan. Pandisal, kape, Diyos, wano pansait. Wano siupaw, taiso ti dasarkaw. Ay na, uray anya dita, nabalayan. Kan may sa, nabsog kami pa'y mo. Ay na di kay kadag babay na balayan. Kas kay lasab sa balay. Aywan, awan mo ni Lili, ada na panan na. Asa si kasuan na ngamin tayo negosyo day tanak mo. Kastaya. Ay uwan awan problema. Ang imbati na di itid na kwartakan ka, abalayan. Antoy eto, 2,000. Pasensyakan at tani ada naggastusan ni Lili. Gimatang ngamin iti materialis ti mararamid abalayda. Apay, sa dinugayam ti pangipatpatakderan da iti balayda, abalayan. Iji bangir a barangay, abalayan. Medyo adayo dito, kan ada mapagna. Sana makadanon ti lugan. Iji mo lang amin tayan tinalaka adaga. Kan amangan no di mo kabailan ti magna numapan ka ijay. Adayo ti mapagna. Siyak tupay ka jakon inulit tinapan. Simakit ti sakak. Sangat pay. Aya, ti amok akit dito'y abay mo ti balayo. Saan at di mo kayat ni Lili dito'y? Naariwawa ka no ti lugan. Igid nga min ti kalsada. Kayat na tinaulimak a lugar. Ay uwan tinapatag at danton bukod da abalayan. Nanang, kadwak ni Alfie. Dito yun balay nga agnaed. Anya? Naimbag nga orasyon na. Kastamat barok. Mala, sumrak kayaw. Rumwarak mamot. Papanan nyo manan. Basta dakwar tayo. Ruwar kayo arwar nanang. Ay kagagangay ti single Makapan iti sa dino man na kayat napapanan. Di kay man agpakarabiin Makapuyat kay mat nga uru-urayon. Inton bigata kon nga agawid. Maturugak ton iti hotel. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Magastusan ta no dito'y hotel akanayon ti pagturugan talusya. Kanya nga rod ngay. Talaga akasta Julio. Saan na balay? Nasaan mo't asikat gastos? Siyak mo't. Siguro dakkel ti pensyon mo. Saan mo't unay? Sakto lang. Yawid nak ngamin ni Jibalayaw tapno saan tan nga gastos. Saan pa'y ngamin nga amuta anak ko ti may papankan ka? Diyak pa'y nakasagan amang ibaga keng kwa na Julio. Apay, di na kayata makiasawa ka manan. Diyak nga rod amaw. Diyak sigurado. Ang nubilang di na kayat, awan maramidan na. Ay kastagawid tang aruden ay Jibalayaw. Isulakat itinobyo nan tiag no mariti balayaw. Ang mga no madamdama papanawon da kaijayan.
Ayun niya. Sapay awan balay jay nobyo na. Makipagnanaadla ka no iti kabsat na. Iso nga inyawid na ni jay balay. Iso nga ron ako nakagawid ta ni jay balayo. Taagnaid tamad ta ni jay. Ibulgar tan ti relasyon ta. Nalangarod. Si Katimakaam mo, Julio. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Anyamot daytan nanang. Makigidgidnan kayo mat ama kinubnobyo. Ne, apay da kasaya ka nabayag mo't tanabalo ak. Agpada kami matabalo ka ni Julio Kunwan gayam. Nakitak jay relo kan sapatos na. Isumit day jay ginatang mo ide. Ako na yung nga irigalo yukin ni Uncle Pilo akabagis yun. Kwa, Di ngamin kayat ni uncle mo. Iso nga intad ko na kan ni Julio. Pasig pa'y abranded kun minginaan dagiti kawas na. Siguro, iso ti papananti kwarta nga itid ko kada kayo. Kauray matsika. Ni Alfay ti papapananti kwarta nga ipawpawit ni Carlo manipod abroad. Ha? Di ka man kon didilaw kanyak lilay. Tagpada talaang. Nulapdan na kamakinayat kan ni Julio. Nasaysaya at laamaamuanan ni Carlo ti amin. Tapno agsardangan namang ipawpawit iti kwarta. Anya? Ay, makaamu kayo no makiasawa kay manun. Desisyon nyo dayta, nanang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Masikuga kun Alfie. Dita ka di pa'y agkasar. Kaya't ko ano agkasartan. Ang awan ba't nga rod kwarta nga ramatan ta, Lili? Kat, mangibagaak manan iti kwarta kini Carlo Ta iso ti gastusan ta. Apay, di ka masayangan iti kwarta ang magastos para iti kasarta. Idulin talangan ti kwarta. Pagbingayan ta. Wala, nga masikuga kun Alfie. Kat, anya ko man ang masikukan. Di kayo matpanawan iti anak ta. Si ka lang ti love ko, Lili. Sapay ko mga rod di nakisuksukan. Si kakit tiya. Ang mga no dadya Carlo ti Pilyam into nagawidan dito Pilipinas. Saan? Iti anya aga po. Anyamot day jay ngay. Laklakay nga adayo ngam siya. Kun adayo nagugwapo ka ngam iso. Jay kwarta na laang ti kayat ko kan kuana, Alfie. This drama is owned by Jenna Almoy the No Drama. kayat yo, ag-double wedding tayon, lilay. Anya? Saan nun? Di kam agkasaran kini Alfie. Tagastos la day pa. Ibagayo ano agkasar kayaw, ta makigidan kami man. Tapno mamaminsan ti gastos. Saan dito ti pagkasaran tayo Uray beach wedding no isaw. Tapno adayo dito lugar tayaw. Kan dagiti la close friends tayaw ti awisan tayaw. Ay na, may imagine ko gyum. Ay, nagganas ka nga tantag kasariti igid ti baybay. Ay na di kay agara pa apon nanang. Taawan mapasamak akasar. Sayang ti kwarta. No kayat nyo ti agkasar, di agdiskitar ni Tata Julio iti kwarta nga aramatin nyo. Tanuda kami, saanan dayta? Ang masikog kamatan. Kasano nga no panawan na kanto na Alfay. Di awang kamat mo kang kwana. Di nanto aramiden dayta nanang. Siyak laang ti ay-ayatin ni Alfie. Hello, Nanang. Mapan kayon tuman ni balay dalili. Tagpakuyog kayo kenkwana itayan ti mararami da balay may. Adayo ka no, magat ko na ni abalayan anak ko. Adayo ka no, ti mapagna. Tasaan ka no, amakadanon ti lugan. Anya, ket no igid na mismo ti highway da jay, Nanang. Anya, ne, kunamat ni abalayan asul-sulinek a lugar. Iso asaan amakadanon ti lugan. Ha? Nay, apay nga yakasta. Agdumamat ti bagbagada. Kuna ni Lili, igid na mismo ti highway ginagatang na alote. Ay, jak amo ni abalayan ngamin ti nakasarita. Tadyak na danon idinilili. Mapan kayo to man ni balay na. Tanay, numaminsan, jak makontak. Pasaray saan na naka-online. Sa jak maawagan no daduma. Agpakuyog kay tumanan ka ni Insan Lani, tapno adakadwayo, Nanang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama.
Naimbag nga oras mo, abalayan. Apay akas la nakigtot ka, nakakita kanya. Akwa. Jak ngamin ninamnama tiyo umayo abalayan. Ay adda ka din ni Lili, abalayan. Ay, kukwa. Ay, awan. Adda na panan na. Ay, mala. Agtugaw kay pala dito balkon. Di kay pastor ka ng tanapuro di taunag. Naparpariir mo laang dito eh. Ay abalayan. Sige tayo nakmangirwar itinalami isa mainom. Abalayan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ken, imbaga yung adaan. Awan ko na yung kumaa. Kawamot. Apay isang makaayamat. Imbagak nga adda na panam. Di ka rumrumwar dito si Ledyo Sapay adda ni Alfie ijay paraangan. Taim pasibog ko dagiti mulang. Saan abalin Ibagak to ka anakak. Mala, tayo nakikan ida iti meriendada. Mabayag pa'y nga taas sumangpot ni Lili, abalayan. Ay kwa, adda text na abalayan. Saan ka no makaawid gayam? Umyan ka no ni Jebalay dahin san na ije kabangi nga ilay. Di da ka no mapalubusan nga gawid. Anya, Ita lang amin man na napimasyar ijay. Ay, da kayo ano umyan kayaw. Ang awan magayam ulos analabaan. Ken awan bakan ti asilid. Tada ti ka anakak. Ken adupay lamok ditoy. Sapay uso ti dengge. Ang mga numakagat kayo iti lamok. Delikadaw. ay uray agawid kami, abalayan. Agsubli kamin tulaengan no nakasangputan ni Lili. Ay, sige nga rod, abalayan. Pasensya kayo na. Wrong timing mga mintiyo umayam. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Anti, asino jay tuwa alalaki nga aday jay balay dalili itay? Kunamot di abalayan, akaanakan na jay ubing. Kit jay laklakay, may kadwa ka no nga asawa na. Ay, kastaya. Ita lang amin na makitak ide ijay. Tanamin ano mo na napantayo ijay balay da. Uray siyak nga rod. Naglulukmag da lalaki. Agpada da pa'y abutsyog. Kaslada agama. Wen nga rod. Ngam saan damot nga agkaruprupa. Jay mo't latyanda ti agpadpada. Urayak ti pauit mo Marigat anak ngamin abumangon. Ang mga numakon-fine na. Sige, agpaw itakin ton bigat. Alang arod, agpaimbag ka. Agpakadakon, tagtrabaho ak manen, bye. Agyaman na, Carlo. Bye. Kahit anyat ko na agpawit. Wan, ngambasitlat itid ko kada kayo. Tausaron mikin ni Alfie ti kwarta. Dagdagin yung amin tinobyo yu taagbirok iti kwarta. Saan akas ta amang namnama kayo latan iti ipawit ni Carlo? Apay nga yakasta kamatan. Ipulong kayon tupay ka ni Carlo. Kaya't mau tay bagak ti panang loklokom kang kwana. Anya, may ituradyo nga aramiden ti kasta nga uray anak dak. Kawana, amumat abakot akon. Lakay matan tinobyaw. Saan kami na makatrabaho ngam imutan da kami? Saan mo matapagregregatan ti mauawat mo kwarta? Iso kita ang basait, Lilay. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumusta kayo na? Ha? Carlo? Adakan? Wala na. Jak imbag-baga ti panagawid ko, tapno masorpresa kayo. Ayan ni Lili. Kuna na kami na masakit. Ay, Kumusta ang tirik nana? akwa. Nanan, rumor kami enta. Carlo? Lili, adda akon. Kumusta kan? Marsikog ka. Ay, ang tugaw ka, Carlo. Tagsasarita tayo. Ado ti kayat ko nga ilawlawagan ka. Wanda ti kayat asawon na ito, Lili. Apaya marsikog ka. Apaya naramid mo ti kastoy kanyak, Lili. Apaya inalilaw na. Pakawanan na kuma. At daditan. Awanin ti maaramidan tayo. Nagsakit na panunutan. Amom no kasano ti panagayat ko kin ka. Amin na sweldo ki Jabrod. Danda ni awan nagbati kanyak. Tapno maitid ko lang ti kayat mo. Puyat, banog,
Kan ilaw ti kalaban ko iti abroad. Kalpasan na, kasto ilagayan taramidam. Ayan ti balay apin aramid mo. Ko, ladingit, ngam saan anatuloy. Anya, kat ayan ti kwarta ngayon paw-pawit ko. Ko, awanan nagastos mi aminan. Awan nagbati. Anya, sana mabalin. Masapol nga isublim dagiti paw-pawit ko a kwarta. Taginas gastos yung lagayam iti nobyom. Inalilaw naklili. Isabayadam dagiti nalalam a kwarta kanyak. Inurnong ko amin a resibo. Iso ano di mo kayat ti maidarom. Agbayad ka kanyak. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kasano daytan ngay anak ko? Tumulong kayong agbayad iti nobyo yu ananang. Saan matlaada kami kin ni Alfie tinairanod iti dayja a kwarta. Uray da kayo iti nobyo yu. Ay, dayta nga rod ka ti problema. Tamanipod imay ni Carlo dito balay kat saan mo na nagparparik na dayja alakay kanyak. Anya? Kasano nga rod da ito yan? Ibagam ka ni Alfie at tumulong agbayad. Tay sumati kang runaan nanapnapan anti kwarta. Awan mo't kwarta na. Ay, kasano nga tada ito yan? No apay mo ngamin na nakirelasyon ka pa'y lakan ni Alfie. Kadala nga rod ni Carlo anobyo mon. Di kay matagsao iti kasta takinanunungan nyo mat dayjay nga inaramid ko. Aklo ninyo man kan saan, da kayo timay saan ang durog kanyak amang hut-hut kin ni Carlo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Pakawanan da ko manana. Nay, anyat ikid dawam iti pamakawan, Carlo anak ko. Awan mo't basol mo kanyak. Saan kayo pinawpawitan iti kwarta idi? Tagdiritso amin ti sweldo kiti nobyak. Tinobyak ang nangalilaw kanyak. Kinartaan naklagayam. Makonsensya ak nanang. Nilili ti number 1 api ng panunot ko iti kalabas. Dandani nalipatan kayo pa yan nga inak. Taman manulang ti panagpawid ko iti kwarta kada kayo. Ngabkas di lagayam ti pagpanagan ti amin. Ala, di na kun panunutan anak ko. Awan mo't ti pakasapulak iti adu a kwarta. At dalakot igatang ko iti bagas kan si daan, mayatan. Pasinsyahan dakla ko man nanang. Promise, bumawi ak itan. Dakayon ti ipangrunak at tulungan. Kat, kasanugayam ti kaso JX mo. Patuloyak ti darum ko kontraken ko anananang. Pananglo ko ti naramid na kanyak. Iso amasapol nga isubli na nagiti innalala na akwarta kanyak. Nanang, pinanawan na ko ni Alfie. Anya, apay ngay. Nagapa kayo manan aya. Kanayon mo't ti panagapa mi manipod nagsikugang. Ken idi obliga ek nga agdiskitar iti kwarta a pagbayad mi kini Carlo. Pinanawan na kun. Sininaan na kun, nanang. Ay, anyan. Agpadada nga rod iti ex ko Itatagrigatan. Pinanawan datan. Sapay umadanin ti panaganak ko, nanang. Ay, huwag nga rod Apay no agsubli ka kan ni Carlo. Agpakawan ka kang kuana. Saanon? Mabayin akon. Kumaano sa anak amasikong. Kat anyat ambom ngay. Amangan nawatan na tasikog mo. Kat ibilang nanto kaspudno nga anak na. Mabayin akon. Awanin rupak nga isarang ko kan kuana, nanang. Tulungan dak ko mga. Agdiskitar kayo kumaiti pagbayad ko kin ni Carlo. Amangan nyo ipabalod nak no jak makabayad. Pangalaan tangaro diti kwarta ngay. Awan amok, nanang. Sumraka ko mga trabaho. Masikugak mat. Ay, unay yan na yati kasto nagbambanagan ta, nako. Unay mga minan di kas jay ngay nararamid ta. Mala, agtinulong ta nga agdiskitar iti kwarta. Nagpakpakaasi kami ka ni Carlo adinan idardarum ti anak ko ta iniinutan mila nga nabayadan ti kwarta nga iniintad na kada kami. Kat pagyamanan mila unay tanaawatan da kami
Kaya't saan da kami apinuwer sa pinagbayad. Sinursor mi nga rod dagiti kakabagyan mi ang nagkidawan iti tulong. Kaya't adamot basit na urnong mi. Kaya't ingkarigatak ti simrak kas babaunan, tama siya anak mo't iti anak ko. Tabasit kat nga rod ti anak na. Nga may di dumakdakkelan ta apukok siyak motten tinangawawir kan kwa na kat anak ko tinagsapol iti trabaho. Kat kaasi na ininot matla na kabayad kami iti ex na. Nagbabawyan mi day nga naramid mi ta saan gaya marumbang ti pananggundaway iti pada a tao. Tanakarkaro payarigat tilak amam no dumteng to ti panawan. Alakastan tu gayem mo Lucia. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Salamat akanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello, gagayam na imbag nga oras yung amin. Manipod ka ni Kabsat Emma saan napod no anagan tintay drama. Ngam kayat kumanan ngay pakam mo aday ito lang ti official channel ti gayam yo Jenna Almoite drama. Ano sa di no ipakakitaan kadagiti original nga upload tayo ama ng biyanang ken biag ti tao a drama. Tangamin ado dagiti mang taktakaw kadagiti videos tayo ket ire-upload da kadagiti channel da. Ket kidawak man titulong yo dito'y channel tayo. Ano adaman pa'y makita yung agre-upload kadagiti drama tayo ama ng biyanang ken biag ti tao. Pakitulungan da kami amang i-report. Salamat manen iti suporta. Katsakbay nga ruti drama, makablawa mampay, Darodelin Tamayo, Joseph Rasote, kan Susan Despedita, Singapore. Kastoy man ti kunani Kabsat Emma. Dear manang biyanang, may saak abalo, kat adagmay may sa nga anak ko. Ngam aday ti adayo tagtrab-trabaho ija abroad. Adamot ba kalalaki akabsat ko kat isutikad kadwak iti balay mi. Tawan kat nga rod balay na, iso pinagnaad kon iti balay mi. Ti nga rod kabsat ko ti pakay sentroan, wano pagtarayan to istoryak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, anda kan manang. Kumusta? Nairor mount tay pauit ti kaanakak. Wan, Mariaw, at naginatang ko nga ikan. Lutwa mo, ta iso ti sidaan ta. Ay, ikan? Kunak no bulalaw ti sidaan ta ita. Kunak ngamin asumuro taktasak ti gumatang iti sidaan ta. Ay nasaanan, tamaibos mo ti kwartak no kadwa ka. Ni manang mangrabak manan. Mangrabak nga. Agpaisumot nga ado ti paggastusak no kadwa ka. Iso anasay-saya at lang nga agbati kan dito'y balay. Ni manang Malaing kalutwonan to'y insangput ko, Mariaw. makapasadot mo taglutaw no sa anakarnay. Ang malaman lang ay. Manang, kwartaman, inak ko magpa-check up. Nasakit ti tiyan ka. Doang aldawan ngagsaksakay, jak lay bagbagakin ka. Apay ang nasakit? Jak nga ron amaw. Matanagan nga ron. Amangan mo't no nadadaal ang tikid, naiwan no liver ka. Kaiinom mo iti arak daytan ah. Saan mo't manang? Awan mo't pilpilyan ti sakit. Manaw, ti kasapulam. Ag-private doktora ko man, ta nagatidug mo ti pila iji public. Diyak kabaalan ti agpila ti mabayag, ta nasakit at talaga ti tiyan kaw. Umanay to'y 1,000 nga ta. Kurang manang. Anayam a 2,000 ta siguradong adda irisita da nga agas. Ken amangan no agpalaboratorio akpay. Mabait lang nga raw. Aday ta. Inkanto makitangdan nga agbunag iti semento ken haloblak inton bigat. Tagpabunag da kasinsinhuano. Now, agimbagak Magimbag kamot siguron. Ala, inka agpa-check up nga rodan. Tapno mairisitaan da ka iti agas mo. Uwan manang, kasto ikaw, diya ko nagsukat.
Ni, much money kayo ita, Tata Mario. Nakapidot kayo sa iti kwarta. Uno, tinakaw mo. Si kakit di mo't guryaw. Anyat pagkit kita am kanyak, agtatakaw. Ala, agurder ka pa iti pulutan. Kurang na ita. Ala, kakaiso na ang much money kayo ita. Ita lang manin nga agilibre ka. Wala, ta itala nga nakatsamba. Apay nga itakala sumangpot, Mario. Nagturugam idirabi. Kwa? Nakiturog aki di balay ti kumparik. Jak kabailan ti agawid. Nasakit ti tiyan ko. Ay awanen Naladaw kan iti papanam kuma. Isupay kuma ti makumpuyam. Sana balay ta adupay ti aldaw manang. Apay akasta tilangam. Kas kala nalaes at tilapia. Naglabasit dagita matam. Kasla. Angot hang over kamat. Saan manang? Angot ti agas ti mang angot mau. Kenjak nakaturturog iti rabi ay. Tatalaga nasakit ti tiyan ko. Apay, di da nang ted iti agas mo ay Nang teda. Ang kaslasaan mo't akim na. Ang kuna ti doktor kaw. Sala umipikto ti agas kaw kalpasan ti dua nga aldaw. Anya. Kat anyat ko na dangay. Apay kano sakit ti tiyan mo. Alak pala ti resulta ti laboratoris ko inton bigat. Maamuan pala no bigat no anyat sakit ka manang. Anya. Ay katala agsubli ka nga ro din ton bigat. Tapno maamuam ti makagapaw no apay ngagsaksakit ta tiyan mo. Manang, adda ilaklako di barkadak alugan. Gatanga maun. Nalakalaang ta second hand. Pangusarak itilugan kat jak matam mo tag maneho. Ay kat isuro ka manang. Nalakalaang may. Automatic day jay. Isaan nalakala amasuraw. Sagmamano kanungay, awan kwartak. Adda? Adot kwartam ijibangkaw. Binulan apaw itan na ni Kayla manipod abroad. Sa bali pa'y tay pensyon mo. Mano aya? 100K kanulaang. No sa balit pangilakwan na, 120K. Ang amno data, 100K kanulaang. Anya? Gatanga mo manang, tapno adda service mo. Siyak ti mangisurokin kang ag-drive. Ang masadot kang agmanehaw, siyak ti agbalin na driver mo. Ay, damagag tupay kin ni Kaylaan no anyat makunana. Uray di mong damagan. Kwartam mo ti maigata. Ay saan Masapol ang maamuan na. Taisuka nga ro ti paggapgapuan ti kwartak. Awagak tupay jay kaanakam. Hello nakong. Aday bagbagan ni uncle mo ala ko ti gayem na alugan. Gatangan tayo ayang ata. Kada kayo ananang, adala ko umda sa kwarta. Ang nakurang ti kwarta yung dagi pa itak. Saanon, tadamot kwartak ijay bangko anak ko. Ipakadaklakan kamot Sa bagay mayat na dalugan nyo. Urita mo na uncle dag-drive. Tano da papanan nyo, adaw sar nyo. Saan na masapol nga commute kayo? Kat gumatang kami nga rod itilugan anak ko. Second hand ka no. Kawanan ang kitaan nyo tamangan mo no adot dadahal nan. Ala, taibagaktukin ni uncle mo, takitaan na naimbag. Bangkuyog kayo iti mekaniko, tapno damang kita. Wan anak ko, ibagaktukin ni uncle mo. Di kay madanagan na naima. Kondisyon tilugan ko. Diyak kumaila ko kay. Hanggang kasapulan mi ngamin ti kwarta. Napintas pa yung ngamin tilugan ko. Ala ka, tagtalakakan ka, Jaime. Saan kamot siguro amang luko? Si kamot gayam ti bagbaga ti kabagis ko nga akin kukwa iti for sale. Kunak amang kuyog kami iti mekaniko amang kilates.
Ngam saanan ta si kamot gayam. Adda pa nagtalikukan ka baraw. Una na. Kondisyon na talaga tilugan ka. Naiwanan iti hustaw. Di awan usarin nyo no ilako yung tilugan niyaw. Sana bali na. Makagatang kamin tumanin makaurnong da tao. Adda ngamin paungsaran mi iti kwartana na. Alang nga rod, agyaman nakbaraw. Agyaman akmet na na. Mario, umay ka manganan. Anyalat kukuam di taayan tilugan aya. Paandar ka, paandar. Manang, inak ipariper tilugan no madamdama. Ta medyo nakapsot ti preno na. Anya, kagat-gatang tapay lang at dadagos mariperan. Gagangay na, manang. Ta sana brand niyaw anagatang tilugan. Ikan naktoy ti kwarta. Ta ay nakpasukatan ti preno na. Madamdaman ton, mangan tapay. Gasam day ta, diservice ka pa yun nga umay makisya, Tata Mario. Gagangay na. Sabali at talaga no pensyonado ti kabsatan niya. Kan adda di abroad akanakan. Wala. Nasingpot na gidya nga ginakanyak. Nangrona ti kabsat ka. Nakasingsingpot kanyak. Amin nakidawag itid na. Unang uto-uto mo. Ang bagbagam nga pacheck up mo. Ng paggatang mo lagayam iti arak. Wala. Naglaka amamat pati na di akabsat ko kanyak. Kas ita, imbaga nga da ipariper ko itilugan, ngam arak mo't gayam ti papanan ti kwarta. Tama. Tama nga numakarma kay tikas ng aramidam tatang. Numakarmaak, mairaman kayo takaraman kayo iti arak agat-gatangag. Datayo mo't amin ti may ranrano di ti kupitak akwarta ni kabagis ka. Sika lang di na kami ramraman tatang. San man? Nairanon kayo datayo amin Kuna may suro nak ngagmaneho. Kano ngay nga isuro nak Maria? Ay na, saanan manang. Delikado no bakit tiyag manihaw. Ang mga no malipatam tiyag prinaw. Ha? Apay, kaya tiyaw, ti madisgrasya. Narigat tiyag manihaw. Sa nabalay, tadak mo't a driver yaw. Wala, ngamno ka sa pulak tilugan, awan ka mo. Kanayon ka mo tarumwar. Wala, mapan ko nga rod ipapariper tilugan. Tapno kondisyon na kanayaw. Aywan, mangted kanto gayam iti pagparehistro itilugan. Tapno saan na mapinaltay. Apay, saan pa'y ang nakarehistro ay Umadanin ti panag-expire na manang. Kun adagatangag a pyesa, da sukatak. Ay, awanan. Maibusan ti kwartak iti karireper itilugan. Kuna ni Jaime, awan dadaal tilugan nga inlako na. Ngam nagadumo gayam. Wen nga raw. Sinaor na tayaw na dya Jaime. Isubli talangan tilugan kan kuana. Gastos mo't gayam. Itilugan latan ti papanan ti kwarta. Sa nabalay, tano makondisyon. No mariper amin adadaal na, napintas taon. Ay, inal daw samot nga da-repair na. Sa nabalay, tano makondisyon. Awanan ti problema tayo umana. Ay, nasaya at nasabat ka, Jaime. Adaman ibagak. Kunam nga awan ti repair jay lugan nga inlakom ka na kami. Ngam apay ngay adandan inal daw mo't nga adda ipatarimaan di kabagis ko. Isong ti papapanan ti kwarta. Ha? Ne, awan mo ti kasano a repair day jay ta na kondisyonan. Kan agdaw-dawat manon iti pangrehistro. Ha? Ay sos. Katno kay parparehistro day jay di na panabulan na na. Kuna na ag-expire. Saan na? Intun umay atawon manen Ay naglukon da dya Mario. Sa dimawat manen iti kwarta kanyak. Pagparehistro na ka no. Nay,
Kitaan nyo tanay. At nanadamag ko iji kabagis yun na. Kanayon ti siyat da iji balay da guriyo alakyan. Iso kanumot ti paragatang iti arak ngayon inumunda. Anya? Ay, nagloko da ayan. Lukluk kun naksamot da a tao. Nod da ibaga na. Penken nyo pa'y no pudnuan no saan. Tanay, ang mga numasay-sayang lang ti kwarta adaw dawaten na kada kayaw. Apay, adda pa managnagda, amang ibagay ti kasta ka na kayaw. Dadadaulin dak na kita tao. Neket di ka nga rod agunget, Mario. Diyak ngamin magustuhan ti kasta nga ibagbagada. Panang dadaul ti kasta nga ibagbagada. Mabalin ko idang darom no kayat kao. Ay, Apay, asino ti mas patsem manang. Isuda, wano siyak akabsat kao. ay. Kahit naggapuam nga road. Apay adwa aldaw nga awan ka dito'y balay. Manipod addalugan, tila papapanamon. Lapan ko nga rod imparipir ti lugan. Inururay ka. Aywan, adapay udik ijay nagparipirak. 2,000 manang. Awan maitid kon, naibusan ti kwartak. Dayta, pinadakas dak ngamin dagi at tao. Tilain dandanon dakin ka. Isa di na kun ikan iti kwarta. Isublitan ti lugan, tapuro repair metlat maararamid. Ay, saan sayang. Napintas ti makina na. Apay nga rod akanayon ti repair na. Isublita laangan. Wano saan? Ilakutan iti sabale. Ay, saan kasayang. Naimbagla pag service tayaw. Di yun ikan iti kwarta no kasta teraramidan na nanang. Woy, nanak ko. Talaga nga insardeng kon timangtad iti kwarta kunkwana. Iso na laang tamakaungot no saan amapat ganti kayat na. Bayan nyo takasaritak man no sumangpat. Alaman anak ko, si kati makisarita kunkwana. Bareng agbain, wano agbutang. Sapay sabali no makaungot. Kasla agasok ti agong na, kat dumakkel dagiti mata na. Apay ngay akas dyan ni Uncle. Makipagnanaad lang arod kada tayon. Kas jay pay laang taramidan na. Ngun nga road. Nasingpat kayo unay ngamin nanang. Di yu spoil din Di yun ikan iti kwarta tap na mapilitan nga agsapol iti trabaho na. Mes, panyum ka di day tao. Siya ka dati kasarsaritam, ading. One mes, panyum ka di day tao. Ay, di nakawagan iti miss. Bakbakutan akon. Iti 5 titawang kon nga miss kung kunam kanyak. Ay, kunak no agkatawunan talaag. Saan na madlaw nga 85 maon. Kasla 65 mulaang. Sige, panawan kan. Kansan ko ako kwaday tapan niyo. Akin panyungay nga ta. Si kamat lati limabas dito'y itay. Aywan, bumalasiw ka kaday di ta kalsada. Wan, tagawid akon. Kagap-gapok ngamin di tabangkaw. Pun nga raw, nakitak ti panaggapom di tabangkaw. Siguro, nangirwar kay ti 1 million. 1 million na siya sa wamag. San mo, 50,000 pesos lang mat, Tanay, masaduta karwar-arwar ije balay. Iso ginulpe, kung bastok iti manuabulan. Ala, umay ka, mes. Ta kuyogan ka bumalasiw di ta kalsada. Tamangan no maatalan ka. Rumbeng ko nga adda akanayon kaduam. Nang runakit adda kwarta nga igemaw. Sapay ado ti hold upper ken manipdot di taoy. Saanan, kababain mat. Alakit din, kuyogan kan, mes. Ala, kanamday ta in order ta. Kas pagyaman ko, ti panang kuyog mo kanyak. Anyat nagan mo tayan. Sak ni Mariaw, si Kangay. Ay, ala! Unay matapan na kay ranrananan.
Maria mo, tinagang ko. Ha? Ay, talaga nga ron adatati na ikare, pare titunggal may sa. Anya ti bagbagamon? Nalab at pursaytakin ka, Maria. I love you. Ay, nagtal na ka man. Di nakman bulbul at singon. Sika. No kaya tenak, agdenatan, Maria. Nagpintas ka. I love you talaga. Itulog kan nga agawid iji balayaw niya. Tanay, madandanaaganak. Ang mga no adamang hold up kin ka. Adong nagiti hold up iti dalan ita. Numuna kitag may sakan sa iji balaymaw. Nay, apay nga mom. Kunak tupay ka. Basta marikrik na nga awan kadwam iji balayaw. Agam, apay awan anak mau? Adaday jay abroad. Nasapa ka na balaw ngam jakon na kaya sawa apulos. Ay, sayang ti kinapintas mo Mabalin pa'y, no kaya tenak, Maria. Sapay ko taad na namnamakin ka. Asino ti bakit nga insangput mo, Mario? Nobiyak manang. Anya, ay di ka man mangrabak. Asino day jay kunak? Nobiyak nga raw. Di Maria. Impasyar ko la dito balay tapno maam-am mo magtiagbalin nga ipagmaw. Apay, manutawanan. Bakbakatan mo ten, Mario. May aman tatawan. Ubing pa'y ni Maria, tanaping sapay la amag na. Sige ta, rumar kami lang. Muludak pa'y tilugan mo anya manang. Ta itulod ko ni Maria iji balay da. Maria, babes. Imawag ti maysa ka na iti karuba may. Apay ka no, Mario. Nadisgrasya ka na. Agnangabit ti biyag na. Adda iti ospital ket agkasapulan iti dakkalagatan. Masapul ka no ama opera. Anya, akating kakitaan na. Awan kwartami, babes. Pautangan nakman pa'y. Uray 100K laeng. Bayadak daw no agpaw iti ka anakak iti abroad. Intun umay alawas pa'y lakano ngamin ang makapaw Ay, kasano nga ikat kurang madjay kwartak ditoy. Ada jay bangko ati daduma kwartak. Ala, kuyugan kan amapan mangirwar, babes. Alan, babes, agunay kan. Sige, mabit lang nga raw tagpulbos ka nagsukatak. Ay na, agyamanak at talaga kan ka, babes. Na maglakid din tadda ka apagbuludan mi iti kwarta. Sakbay ayawat ko te kwarta, agpirma ka pa'y nga rod dito'y naramid ko kasuratan, Mario. Amang ipanagnak, ngay mutang ka iti 100K kaniyak. Nalaing ka pa'y mutlagayam magsurat. Kuwan na, naindag pa'y lang ti panagsurat ko. Ala, agpirma ka. Apay, masapul pa'y lang, ayakit agjowa tamat. Ay, oray pa'y. May maya mo lang, no, ada pagpinirmaan ta. Ala, agpirma kan, tapno malpasan. Ala nga rod Itaman pa'y adi ka rimwar, Mario. Apay, awan lakad yo kadagiti barkadam ita. Rumarak to numadamdama manang. Anya dagita nakabag iti dadakal. Badok manang. Inak man pa'y agbakasyon. Pagbakasyonam. Iji Manila. Inak agsapol iti trabaho. Naimbag nga oras mo, ading. Ada ni Mario akabsamaw. Awan manang. Napan nagtrabaho ije Manila. Manangal lilaw day jakab samaw. Manipod na kautang iti kwarta kanyak. Sana na nagpakpakita. Jak pa yan mawagan ti cellphone na.
Imutang iti kwarta kada kayo? Wan, kuna na nga ramat medyo hospital. Nadisgrasya ka kanaw. Critical ka no tibiyag mo. Anya? Adto ti kasuratan, nakautang di kabsa mo kanyak. Idarom ko na jay ataw. Inalilaw nak ngamen. Ha! Dito'y lagayam ti paglamlam mangam. Manila ko nam ngam dito'y malagayam balay ti karobam tinapanam. Babes, di ka kadagkaskas ta. Di na ka di idardarom, babes. Babes, tarupam! Inulbodan nak! Isungay darom ka? Saan ka di Di nak idardaraw, Maria. Ang bayad akto ka na makasapulak iti trabaho. Ay, kanon to pa makatrabaho ka? Inton nagurnosan, dagita sakam. Maria. Bastag sagana ka, tay darom ka, Mario, aman loloko! Indarom da nga rod ti kabsat ko kat kasta unay apa nagpakpakasi na kada kami iti anak ko ngam binaybayan mitap no agnakam. Nabalod nga rod iti sumagmamano atawan kat idi nakarwar naragsakak ta nagbalbaliwan. Kat patsak ang nagnakman na dayjay apan na kay balod na. Kat ita isumanan ti kadkadwak diti balay kat saan na nakas iti sigod daramid na kat inidyanan dagiti bisyo na. Alakastan, tugayim mo, Emma. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Salamat manan iti tunggal maysa. God bless kada kayo amin. Manang Biyanan! Hello everyone, imbag nga oras iti tunggal maysa. Advance Merry Christmas kada tayo amin. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Baro man na nakapadasan tinta ipatangatang wano drama itangam sakbay na makablawa mampay ni Sir Nathaniel Pangpangdeo, ni Ma'am Mary Claire Fianza, ni Ma'am Cheryl Wakit, kani Ma'am Maricar Tibayan. Hello kada kayo amin. Manipod man nga rod kani Kabsat Lusing san napud no anagan tintay drama. Kasto iti konana. Dear manang biyanang, kada kami amin nga kakabsat, dua kami abalo. At dagar-aram iti kabsat ko apada kabalo. May sa pensyonado dagar-aram kan ko na. Kat gapoy ti dayta, medyo maditinamnam ko. Tasana siyak ti arman tinasao a pensyonado. Iso nga impamuspusak ti amin, tapno agbawing tila kaya pensyonado kanyak. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Anya nga'y, Reming, aklunin na kun ta agasawatan. Ay na, kasla mabainak mo't ang makinubyo. Bakit akong pati? Ay na, saan ang problema dayta? Papay, dagita laubing ayat yadda karbangan na nga agayat. Adda magkarbangan ta, nga uray na taingan tan. Ay, pati. Alan aklunan na kun Reming, di na kumamag parigatanin Tanay, marigatanak mo't nga agkarasubli diti balayaw. Ay, narigat ang dardarasudos, pati. Nangrunakit na taangantan. Apay, kayat mo tikas kanyak. Saan na makaanak? Jay ubing ate armam. Ay na, uray ditan aganak. Takasla apo ko tamutlaangan no aganak kapay. Kan may sa, adong dagiti anak ko iti mo na nga asawa. Ado pa yun dagiti apo ko. Kan uray mo't sika, Reming. Ay, di na kumamot apuraan. Apate, tanariga mo no aklunan ka adagos. Sige nga rod. Ikan gay ti dwa, wano talo nga aldaw apawayway mo. Di mon ibaybayag. Tanay, di taam mo. Ang mga numataytan iti mabiit. Sang butong tati agin nayat, Remeng. Ay, kabagis.
Damag kung agar-aram ka nun ipatikan ka. Wen manang lusing. Makalawasan ang agar-aram kanya. Ay kahit, inaklon mo na ya. Saan pa'y manang? Ay na, patpatsyam day jay apatay. Kaano bulili kung day jay tao. Chikboy day jay. Ah, kasta aya. Kawain. Apay, di mo amaw. Adar-armon na ijay daya. Balo ti ar-armon na ijay. Kat ijay mo abagatan, adar-armon na single mom. Kat ijay mo't amyanan, adar-armon na abaday. Ha? Sa ita, si kamanay, ti ar-armon na. Ay, agkakanat ti ar-armon da jay apatay. Sa pa'y paggigindanan na kayo ng ar-armay. Kasano day tangay? Di no aklonan jay talaw. Sa aklonan mat. O di, upat kayong anubya na. Jak amo kasta amanang. Tamo ka siya lang tararman na. Ay ko, siyempre, ilimod na atap. No, mabiktima na kamay. Manang. Paglulukwan na kaladay jay. Imposible nga agayat kan kaday jay. Bakit kan? Balo ka pa'y. Pensyonado day jay. Adda kwarta na. Iso ajay ubing ti sapulan na. Saan na bakit akasken ka? Iso adi mo patpatsyon day jay. Ading ko. Bolile kong day jay apatay. Apay, sa dino aya ti pagdatdatunan na ken ka. Umay ije balayaw. Wen manang. Nukas nga rod. No nagtaulan jay asuyo. Kat makitam ani patay ti sumungad. Itrang kamadagos tiri daw yon. Di mo iluklukatan. Pang namnamaan na kala iti awan da jay ataaw. Iso adi mo patpatyan, ading kaw. Nanang, adda kwartayaw. Apay manan ti kwarta ya, Ginaw. Tunggal umay ka mo dito'y balay, kwarta ti ibagbagam. Apay, anyat pagkit-kitaan nyo kanyak, alkansya. Naibos man nga rodon ti gatas di basit nga po kayaw. Putot ka nga minaputaw, kat awam mo trabahom. Mao din day jay nga anak mi kini bakit, nanang. Alan kwartayo man. Uray 5 kasutlaan. Uray utang no isaw. Namaan yun tumo nga minti pensyon ko. Ka manulaang mati maaw-awat ko a pensyon iti kinasenyor ko. Bayadak tunod a kwartak, nanang. Ay, kasta ka na yun ti bagbagam. Ngam di ka mo makabaybayad. Naurnungan ti utang mo kanyak, Ginaw. Ay, sadut kan tumo nga main. Di ka agbirok iti panggadam. Day tala agputaw ti paggagatam. Di kayo sumanauna na. Bangtid kay kit ini ti kwarta. Tanay, mabisinan dya po kuyaw. Ay, ngalalala. Mabiit laag nga raw. Elma, no umay ni tatam apat tay ibagam nga awanak, Ha? Apay, anya nga minti kagaraan ni tatapat ti dito'y balay, nanang. Apay, ka na yun nga umay dito'y. Umay agar-aram, Ngam, bulili kong magayam day jalakay. Ado kami nga rarman na. Anya? Anyan? Lakay kan bakit kayon? Ngam, aginin kayo pa'y laang. Jak magpaparam kang kwana. Isumat yung may agar-aram. Sa bagay, napintas kayo ngamin. Uray, bakit kayo, nanang? Da kayo ti kapintasan, kada kayo nagkakabsat. Kasta nga ron mo ti bagbagada kanyak. Ngam, di mo ibagbaga ti kasta no dumdum ngag na antim alusing. Masakitan. Gumura. Uy, nanang, amok mo't dayta? Okay, da kayo makihasawa kayo pa'y. Awan mo't mang lapod ka da kayo kat. Ay na, bakit akon? Saanen? Jakon pagan ano day ta sa asawa? Tapno adakad kadwayo bayat ti panagbakit yo. Ada kami mutkit ding anak yo Hanggang sa balilat tamot tay asawa
Tapno adda kaabay wa maturog. Sapay pa naglalamin manen nanang. Ay na, aduti po nga, nakaabay ko. Kan napuskol, dagiti ulos ko. Oh, Iso nga wan problema iti dayta anak ko. si ka magayam ti sarsarun, wag ka magmagna patay. Di ka na big bag. Tapang bagets mo't nga 24 ma'am. Kasla ka agtutubaw no nakatalikod ka. Ay, ay, thank you, Lusing. Ay, papanam nga eh. Ay, inak man ag merienda di tatalipa pa, pati. Mabisinak nga minkat. Ay, sika, papanam mo nga eh. Mapanak man ijay balay da kabagis mo arimeng ngam dumagasak mo di tatalipa pa. Tagumata nga kiti merindaan may kini ading mo arimeng. Ha? Ay, nukasta. Maban ka manin agarab. Wana, ano sa kon, tabarang aklunan nakita nga aldawan. Patay. Di ka masaksakitan Ngam nagsarita kami idikalman kundi kabagis ko. Kad naibaga na maumuma ka nun iti pa nagrupropam. Ha? Feeling guwapo kan feeling ubing kakano. Kan bulili kong kakanupay. Iti uray kaano man di nakanto kano aklunay. Kuna naman di nakakano pagan ano patay. Anya, imbaga na tikas takeng kalusing. Wen patay. Ay, ijak mo kayat, masayang ti aldaw mo iti kapsat ko, Isuan na saysaya at no maamuam dagiti ibagbagana, kontrakin ka. Nay, maramid gayam ni Reming tikas ta. Tiyamok na singpot ti kapsat mo. Nagsaya at magipanakilangan na no agsangsango kami. No, nakasango ka. Ngam, no nakatalikod kan ay saus nagadaw nga ibagbagana. Kano ibagbagana pa'y nabangsit tisang awmaw. Anya? Uwan patay. Iso ano siyak lamay sa di kan mapani di balayda. Agdadaal kala iti oras mo patay. Di nakakayat jay kapsat ko. Di nakapagan ano day jay. Ay, basta gayam. Malak, jakon mapanidya balay da. Kasta magayam ti ugali na. Nagado magayam ti bagbaga na may papankanyak. Jaklaim pagaraw. Unak no nasingpot day jay aremeng. Traidor magayam. Nintalaga nagmerienda di tatalipa pa, patay. O sige, agkuyog tan. Ilibre ka, Lusing. Ay, wow! Thank you, Angarod! Ato'y titisyo, patay. Ay, agyaman ak, Lusing. Ne, dapay di mo pinunasan. Yung mo, siyak timang punas di tatimid mo. Datan ne. Ay na. Nag-sweet kagayam Lusing. Talaga aswitak. No, guwapo ti kasangsangaw. Ha? Ay, krasnak ka day, Lusing. Ay, si Kamo, tila damdamagam. Kababait, ang mga noad na makang patay. Ay, di ka naglibak, Lusing. Madlaw akrasnak. Ibagam tagbay sa tas sa anak mo't anarigat akasarsarita. Si Kangay, krasnak ka di, may. No krasnak? Kras kamatan Anya, umay kagarod. Umadayo ta dito'y talipapa. Tag-pleasing tapay laeng. Mapanta iti lugar nga awan makangeg iti pagsaritaan ta. Ay, katuwa na. Ay, talaga ay. Nalawag nga rodan di saritaan ta. Lusing datan. Uwain, patay.
Ay, wan. Manumo nga iti pensyon mo iti binulan. Dakkel mo basit Nasurok siguro 20,000 anya. Secret. Ibagak to no agasawatan. Ay na. Maragsakan na. Ngamin, jak impagarop, kras naggayam. Wan takras nakmat ngamen. Iso kras kamatan Ay, adto iti kwarta loseng. Gumatang kay tinabanglo asampo. Tasyampo tabuok mo nalanlanit ngamen. ay, Ken gumatang kay ti pagpalamuyot iti buaw. Tapno napintas kita. Ken agpakukuka. Padalusam dagita kukom. Tan nagmumurseng. ay. Thank you, Patay. Suruam ti agpapintas, luseng. Tapno mas maatrakak pa yung ka. Ken agbado kay ti pangseksi. Ay, sige, Patay. Agpailiak intun pigat. Sige. Tarnayunak ti kwartam. Gumatang kamatag iti daddo mapayagamit mo. Ay, thank you launay, Patay. Umayak mananang. Ne, nagmayat mo tabok yaw. Pinakuluran yaw. Ay, wine. Ken pinalamuyot ko. Nay, nagpintas pa'y takukuyo nanang. Kundi shorts kayo pa yan. Ay, Gino, bagay kumulaay. Oo na. Bagay yaw. Pimintas kayo tikas tangit yura yaw. Apay akasla adda pagpapapintasan yaw. Ay, talagang adda. Ay, iso pa yatin ang tiniti kwartak pagpapintas ko. Asino? Ni Patay, pensyonado. Anya? Wow! Nakajakpat kayo ano kas tanana. Abay, inaram na kayon. Wano, da kayo tinagaram. Ay na, naginaram kami. Naginusto kami. Kaya't mau makiasawa ak manay Gino. Gawan, anana. Basta kaskin ni tatapat, ti apensyonado. Ngam no padpadan tumot lang amang urkurangis. Ay, orasanay. Kahit, kaano ay nga kasar kayo kini tatapat tayo na lang. Diyaga mau tawang pa'y mo ibagbaga na akasta. Dagdagan yun ang mga ikasar kada kayo nanang. Tano bilang pumusay, mairanod kayo iti pensyon na. Wen, di nakisuraw taamog ti araramidot Gino. Siyak pay. Nanang, nadamag yon ti maipapan kada anti luseng kung tatapat ti. Anya, may papan kadakwada anak kaw. Kano agayan ayat dan? Imposible Kano kontra ni antem iti day japat day. Ay nanang nakitak ida mismo ije plaza. Maya ti kinibinda. Kan inaklon ni anti lusing kanyak. Tadinamag ko, idinasabat ko ida. Katimpud nuna, agayan ayat dan kan nitatapat ti. Anya, lana na, apay nga yakas jay. Kano kunana nagalas ti ugali day japat day. Sa ita nakinayat magayam kang kuana. Naglukon day jay nga antime. Kunana pa'y abastadak ni pati tabulilikaw. Nga mapay ngay nga gayan ayat dan. Nagluko kan manang luseng. Kung naman alas ti ugali ni pati ngam nakinayat ka magayam kang kuana. Ay, wen nga rod ka bagis. Diya mo nga minamnama amatinag tirik nakin kuana. Ay, manang. Ay pasensya kan ading ko Angam diya mo inggagara ti amin. Basta nagsabat latan ti dalan me.
Pagamuan tanay, agayan ayat kami muten ading ko. Aniya. Gumalaala sa nabalay ta awan mo nagkinaawatan yaw ading ko. Awan mo siguro ti daldala pusen may atao. Awan matkit di Mas daawak laang manang. Takas la kagurguram ngamin idin ipatay. Muwangarud ading ko. Ang punon sa jay pagsasaaw, the more you hate, the more you love. Patay, darling. Anyat planom iti relasyon ta. Saan ta ka di pa'y ngagkasar? Kababay na ita. Day takot senior citizen nga agkaskasarditan. Ay sana katawaan da tadagiti tao. Ha? No kaya mo agdinatalatan. Parehas na mo iladay ta. Anya, saan nga taan nakarkaraw nga ada maibaga ti tao no agdindin natalatan asaan nga agkasar? Mas kababain sa mo ti kasta, darling. Saan? Mas kababain tay bakit kinlakay nga agkaskasar So nga agdinatalatan. Bunaga mo dagiti kagawam iti balayaw. Taumay kan agnaud diti balay ko. Sige karon. Ngam, pangiluganak ngay. Mangarkilakan iti tricycle. Nabayadak to ditoy. Agpatulong kan kadagiti anak mo. Tadyak masango ti rumwar. Adda aramida. Hala, di ka mangliplipat nanang Di ko maliplipatan dagita po ko yaw. No agpensyon ni tatapatay. Di yu lipatan apurwakan dagita po ko yaw. Wen, malalala tulungan nak ngarud nga agimpake. Tapno mabiait. Agasem nga Umakar kayo ni tidakkel balay nanang. ay wun Ha, mapadas ko mula nga hindi agnaid itidakkel abalay. Up and down ko naman. Alang araw, kat no mabalin ang makipagnaid kami mutan ijidakkel abalayo. Umay kami mutan. Ay, sana. Nababain ka ni Patay. Sapay nagadaw ti anak mo. Ha? Ikan kan tulaangan iti kwartayaw. Loseng, dunwa talang dito balay. Tawalan katulong ko dito balay. Di mo adatay katulong mo, aya. Wen, ngam pinagawid ko ni di kalman. Tada ka mutan akadwak dito. Itatadakan niti balay. Sikan ti mang trabaho iti sigod ngar aramidan ti babaw nun. Wan, agdalos, agluto, aglabakan da dumabay. Nalakalaang mo't trabaho da ita. Ay uwin anya ngay nga ron. Talaga akas ta, agasawa ta ka nga rudain. Wana, aganos ka. Anya, saan na balay? Talibre amin ti kanong dito'y balay. Naimas pa iti si daom dito'y. Malangaron, tarumwarak. Rugiyan mo tindagdalos ha. Tanay, tiyak kaya tinarugit apagtaengan. Na. Nagdakkel to'y balay na adalusak. Kunak no adapay laeng tay katulong na. Agam pinagawid na mo gaya may. Agam sana balay. Manusa ko. Oray, tadakkelan ti balay ko. Oh! Luseng! Luseng! Ayan mo! Adaak dito'y banyaw. Apay aya. Umay ka man, babe. Aday bagak. Ay, madama ti dalus ko. Patay. Apay aya. Umay ka ngamin, Apay aya. Ayan tayo charger ko. Wala man tag-charsak. Ay nagasidag day ta drawer nga yan na. Jak nga ron magaw at alaam kidain. Tanay, 5% lang ang to cellphone ko. Ay, unay mo daytan. Makatakder ka mo. Din mo la magaw at mutain. Amaw nga dar aramida. Yawat mo no saan? Malala. Unay, mabiit laang.
Nakaluto kan ba kahit? Wan, mangan ka din, igaawan kan. Katuan apay, masapul nga ibaga amin. Nung nakita na kon, itasaran na kon. Kantay kapek, di mo liplipatan. Ala, mabiit laeng nga raw tayo igaawan kan. Patay lakay. Naalakon ti pinsyon ko. Ingka makitsindan lusing. Nakalista amin di tanti gatangam. Ay, uwan lakay. Gatangam amin da kita Nana, nagadumo dagito yan patay. Ada pa'y nakalista akagudwat kaban abagas. Nagadu akilot karni da ito yan. Diyak maawit dagito Kat apay, paggigid na mabagkatan ay na losing bakbakit ang kan, di mo pala amutar aramidam. Sagay sa abunagan nga ipan ije paradaan Ay, mangtid ka iti pagbayad ko iti kumboy. Ta ipakumboy ko laeng ay. Ay na, sayang ti kwarta. Nagado ababayadan. Napigsa ka pa'y mag. Kabalam day ta. Ngalangar, agrubwata ka. Tapno masapa akmut laeng ang makaawid. Ne, agan anos kalusing Tanya ngay kat awan mo't pinsyon mo akas kanya. Manumlatay mauawat mo a pinsyon mo iti kinasenyor ngay. Iso nga ano sa mati may baon-baon. Tasyak mo ti agpin-pinsyon. Naimbagang ka, tadakala dito'y balay nga tuktugaw. Ado mo ti matrabaho dito'y balay patay. Ado nga, agluto, agdalos, kan aglabalaang buntar aramidam. Abay, rigatum dayta. Ay, Agreklamo ka, luseng. ay, saan mo't patay. Ang may bagbagak laang. Ang, ala, kaslaawan imbagakon lakay. Bayam daytan. Laglagi pa magapukan niya. Iso nga dalam lamutam. Siyak amin ti pagtataudan ti papaunag mo ken amin ang akagawaam. Ala pagyamanak daytaken kapatay. Tada ka amang tultulong kanyak nga sawam. Wana, kasta ti rumbeng, agyaman ka kanyak. Ta makatsinilas ka pa yun itinapintas. Makabado ka itinapintas. Makasyampu ka pa yun. Di ka nasagsam-syampu ide. Tawan igatang mo. Nang angrag tibuok mo ide. Iso nga ganos ka. Ano sam ti maibaon-baon. Tapno adamat a serbiti kaadam dito'y balay. Loseng, ada bisitak nubiga at uda. Iso nga agluto ka iti pagsasangwan tayo. Kanga pula putahi ti lutuam. Takababay no basitla putahi ti may pasango. Sapay nagarte dagi dyan at tao. Bisita man ay. Inaldaw sa mo nga da bisitang patay. Ay, agmamadyong kayo ka di man ay. Kawana, taday tamot la tilibangan ming agbabarkada luseng. Basta sa nga pula putahi ti lutuam Nagadun ngay patay. Naimbag no kabailak alutwain ti sa nga pulo aputahe. Kat masapa ka nga agring bumangon ka nita alas 3 ti parbangon. Imposible di mo malpasak ba iti pangal daw. Ay tulungan nak Ay, trabahom da ita. Iso adi nakbaonan luseng. Mga yabak nga raw iti kadwak. Iso pa iti panangdan, si kalatan. Kabailam da ita. Ay nagadaw amay nawan. Ay, sangagapsuon mutay. Sa nalaing pa'y nga agiwara dagiti bisita ni patay. Nagrurugit pa'y dagiti sapatos da. Ay, kasi akto manoy nga agdalaws. Anya mutan ti kastaw. Mabanbanlog ako niti daytoy abalay. Sapay tumanaray dagiti ubay. Kat nagrurugit dagiti sapatos da. Ay, nanya mutan ti kastaw. Hey, ada pa yung sumang patabisitak no madandama. Agluto kan to ba Tanay, naibusan ti masida.
Ken agawaam ti aginaw dita, taglutukan. Ha, makalutluto. Oh, panawak kitintoy inawak. Saan mo nga asawa ti akem ko dito'y abalay? Katulong mo gayam. Apay nga sinaamon ni Patay manang. Ha? Makapasuron. Kunak no asawa ti akem ko iti dakkel abalay na agam babaunan mo gayam. Anya? Ha? Pagmamadyungan mo gayam jay balay na. Iso nga inaldaw nga adu ti tao ijay. Inaldaw mayt nga agluto, agdalos, ken aginawak. Ay, makarengreng dapay. Mapuyatan ak, taging ga iti parbangon nga agmamadyong da ijay balay ni Patay. Ay, kastaya. Santo pa'y labaon abaon ni Patay. Ay, mabanugak ko na yan. Di na mo nga ron ikan iti kwartak. Ay na, nagdarasudos ka mga minanakidin na kunkwa na manang. Ay, kabagis ko. Tatiam mo, pumintas mo tibiyag ko, iti sidong na. Angam saam mo gayam. Hay, jakon agsubsubli ijay. Jak nga rudan nagsubli iti balay ni Patti ket sininaakon anamin pinsan. Dita na risko at talaga maditi mang traidor iti pada a tao. Tadumteng tulat tati ibagbagada a karma. Daytaman nga rod ti jak malipatan a kapadasak iti biag. To'y kabsato no gayem mo, lusing. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, ti sabali manan akapadasan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! In your nose, para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin. Advance Merry Christmas manan.